Khoi IPFT Division Committee ne lubasi sakmoi Tulashikor Borbarasnagar Athok Disha Amsene Kurino Khuni Bimul Debormano Nok Tangnani Bagu Chobaso Khlaika IPFT Botol ni Adong Rok Ashlamaza Tulashikor Block ni BSC Chairman Pradip Deborma Ashrambari Khoi Shalka Division ni President Niru Deborma Division Assistant Secretary Monas Debormano Khoi Shalka Division ni Youth IPFT President Pinto Deborma Kosong Belan Hambai Sung Chini Party Hite Sung Dirgodin Doriana Wansukja Karon Sung Jakono Borono Somosya Samadan Khana Bangari Sung Agui Tongo Ba Wansuk Tongo Chini Taku Khoroksa Ba Belai Borgaham Chini Bibol Bindo Khung Belai Saya Dirgodin Tegeno Sung Khobor Man Tongo Tini Sung Joraman Kha Bindo Khung Sung Kisa Subana ni Phaija Tamni ba Norok Nogui Tongna Bini Belai Logrok Sayang Tongo Khub Kosto Goi Tongo Big Busabai Haipar Bini Songsar Belai Naithok Ge Abon Bangan no Chung Tini Pal Khai Tini Khoi Salka Division Hoite Kitsa Subajan Noi Chung Utin Rok Tulai Phika Bono Jahate Bini Nokhung Ba Nok Hamkai Tisana Bangoi Chung Tini Agoi Phika Norok Kabo Botol Nebo Chung IPFT Khoi Salka Division Hoite Ge Tini Belai Jora No Ang Ham Hine Wansugo Mahai Chung Jora Sigang Baria Chung Sebeng Babai Tini Chini Taku Kusu Bimol Chini Champar Sodes Bin Nukungo Chung Thangoi Mahai Keno Chung Thangoi Tin Rok Ri Phaika Tapeng Toron Nukuman Kabin Lokung Kabela Nahan Abas Kang Jora Hapang ni Nogrok Nanebo Ang Phai Babai Phai Kok Salaika Bini Kaisa Tanhimba Bele Osida Klaija Bini Kuno Document Koriko Ke Bus Kanga Bin Document Chung Jachai Khai Bono Srai Srai Ka Chung Document Sikang Rigana Tarpore Wansuk Jagan Tini Phai Sobeka Chini Phai Salka Division ni IPFT ni Chini President Chini CSC Chini Sanjeev Babu Chini Division Assistant Secretary Chini Division Jotto Boro Phai Mandaka Khoi ni Shimi Biprom ni Koktum Chini Khorang